La 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 la. Nay, maribanan. Nagmayat betan day ta sibsibog am amasitas ma. Ay wun ay nangina na gito'y maray. Naggatangam nga Ay, iti lakay nga umay agisor-sor-sor iti masetas. Aday? Adda, maray. Ado nga rin tila ko na masetas. Inton bigat, addan tumanan iti tersena ni Mari Kuanang. Ay, gumatangak tuman, may. Ay, katuan, Mari. Ado, ti pagpilyan. Ay, nagpipintas dagiti lako na. Gumatang kayo matitilakaw. Pintas daytan. Dayta mo lat tamasitasan tiyo mayo gatangan. Mano day tao? Gatangam. Ay, katuan Nangina dayta. Oray man. Oray iso ti kang ginaan. Gatangak lata. Mana? Oy, apa kitaan nakitikas ta si kaalakay. Amangan ka nung arod numangag mo dya ibaga na apresyo. Pangangay bagam. Awan kwarta ni kumarik akwanang. Oray payday kalakaan. Na, ket, apay masapul nga ibagabagam dayta. Ibabain nak mo lao na yan. Ala, bayada kunday tamasitas 5,000 a pesos. Tanay, igyawid ko. Nay, apay nga tuyang. Di ka matlaglutan. Kita as-asikaswak day to'y kagat-gatang ko amasitas ka. Itay ko pa madmadlaw arikos-rikosem lang, mate. Kita nga road no adda nagtubo a ruot itaglawlaw na. Ha? Awan mo't makita ka ruot na. Ala, king kaglutaw. Ay saus, dinakman ibaon-baon si kabadong. Ing kaaglutaw, numabisin ka. Saan ka naglutaw? Day talangin mulam tirikos-rikosem. Gimatang mo't gayam ni Marito yang iti masetas na. Wen, mare. Katamom. Jay kanginginaan ti ginatang na. Aya. Kita ni Mari Tuyang. Kita Na. Win nga agpaisaw. Bagbagkatan na mo't dyan mula na. Pangipanan na nga ta. Yung nagnasiguro adi ta balayda. Win siguro pahingay. Apay nga da di tarabaw tila misaan day tamasitas mau. Iyal alikakak nga rod akanan dagiti manok ijeruar. Panganan day ta alamisaan tuyang. Saan apagparabawan iti masitas? Nangina da ito'y amasitas ko, badong. Na, saan agaputan nangina parabaw mo latan di talamisaan? Ay, saus! Agdisumatan tingilaw iti bulong na. Ay, saw! Pumanaw kayo man ang ilaw! Saan nyo ang ilawon tamasitas ka? Ayawanan, Maray. Mabaybayan na ko ni tuyang ka. Nay, apay akas tatin ako na... Ay, saan niya glut-lutaw ni tuyang ka? Nay, apay ngay. Day talangan ginatang na anangin na amasitas des asikasuan na. Nangina nga na talaga. Iso masapul at aripatuan na nasayaan. Ay, basol day jalakay. No apay nagbalbaliwan iti panakilangan na kanya. Apay ko mapabasulam day jalakay. Kasi na, iso tinaglakaw iti masitas. Karibal monday tamasitas kan ni Mari Tuyang. Adyaman nagtuyang kainik kanak iti danom nga inomay. Anya? Ay nabadong, saan aparakan ka da ito adanom? Ha? Pangtedam nga iti dayta adanam. Katdwa talaeng mat dito'y balay. Isibog ko dito'y masitas ka. Iyay, nakabaso pa iti danom apagsibog mau. Tapno saan amal mas. Ay, Diyos kay, unay matentuyang. Di nagpayikan mat iti sa nga baso adanam. Ing kamangala, siyak pa'y lamot ibaon mo. Nagasidig di ta kusina. Nay, ipapainit mo day tamasitas mo, Maray.
Ay katuwan tapno agbyag. Ay, siyak inyo nagkaon. Tadyak kayat ama sunburn dagi jay naglalang to abulong na. Ay, maray. Amangan mo't numasubra am ataraknan, kat ison ti ipatay na. Naa, di ka matag sa iti kasta amaray. Ay, Ay, wen gayam, nadamag ko, asaan mo kanon nga ilutlutwan ni Pari Badong iti kanan na. Oo, kabailan na mo't yagluta. Ay, kaasimot ani Badong mo, no saan mon ama asikaso. Ay, aldawon maray. Ketwen, panagluluton iti pangaldaw. Ay agawid akaw. Ay, wen, taing kailutwan iti kanan na ni Pari Badong. Ay saan maray, inaksibugan jay masitas kaw. Nasaya at nagawid kan tuyang, at nagluto iti pangaldawak. Anyang agluto asasawam? O may kusibugan jay masitas kaw. Ay, unay kamatan tuyang. Sa nga baso manen a mineral water ti isibug ka. Ay, makamu ka. Aramidom ti kayat mau. Iti mabiit. Agsabong tunday ti masitas ka. Ha! Badong! Abay! Ayaw may kamanditaw. Darasam! Ay, Apay, aya! Kita manday ta masitas ka. Ha? Yay! Apay ngay. Malay-lay-lay mutan. Ay, aggang umutan dagiti bulong na. Ayun, anya. Apay ngay. Ay, damagampay lang. Salbag ka. Nay, apay ngay ngagpungtot ka. Anya ngay ti baso kaw. Sinabi dongam da ito masitas ko niya. Ay, awan ti inararamid kaw. Ay. Awan. Kaya't mo apatayan tagim imon ka. Ay, saan ka ngagpapabasol? Tadyak inaramid dayta. Ay, awanan. Nalaylayan to'y masitas ka. Mga no din na kayat tinalami is adanaw. Napudot ti kayat na. Ay, agtal na ka. Na, Sana nasayat do'y tangay sing-singasing mo. yay. Ay, masitas ko, aya. Saan ka payamat matay, Na, Ay, masitas ka! Maray, nadamag mo ka din, analaylay ka numuten jay masetas ni Mari Tuyang. Ay, awang ka no nga road. Iso, tisang sangitan na. Ay, apay ngay nga ta. Kat kasta launay matipanang taripato na itiday jay amasetas. No apay mo nga may nasaan mo't langan nga umay jay lakayan ng ilakaw. Tapno damagan tayaw no anya tirumbang aramidan na. Win nga rod Ay, hanggang panagkunak. Nasubraan ni Mari Tuyang iti panang taripato na. Wan siguro Agasem, tadi na kano kayat amainitan, tamasan burn. Anya? Ken inaldaw kano asibugan na iti mineral water. Ay, nasubraan nga rod. Ano kasta? Wen ang dagiti masitas ko. Naglalang tudamat amainitan. Ay, makipagladingit talatan ken ni Mari Tuyang. Abay, akas sana may drawing de tarupam na natuyang. Apay ngamin ngay drawing mo. Nagkunakan ka ngay drawing mo. Nagungatang. Talagang akong ungatang. Tamat matayon di masitas ka. Ay, di ginatang yu iti may salakay. Wan. Sapay nagnina tayo jay. Mukat ani badong ko tinang sabidong iti masitas ka. Ang di ka madanagan na. At damok awagas nga aramidan niyaw. Tapno sana matay ti masitas niyaw. Kasanaw? Epektibo na itaw. Kasto iti aramidan niyaw. Agsala kayaw iti sangot ti masitas niyaw. Talaga saanin ang maisalbar pa iti masitas mau. Inutin ang malay-lay-lay. Ay, saan? Agdapay wagas tapno agbyag. Anya day tawagas? Salaak ka no kunan ni Kwaraw.
Agsala ka? Sigay, agtukar ka tagsalaak. Pangalaag nga iti pagtukar ka. Ay, kat agkantakan, ano isaw tasalaak. Naa, tila manan ipapaaramid mo kanya kaon. Sige kitdaing tanay, nakasagana akon asumala. Sige. Ice, baby. Dinangding isidamay. Ice, baby. Sige. Dinangding isidamay. Asalaak daytoy masitas ka. Ice, baby. Yo, Sige, ice, baby. Sana, Dinangding tapno isidamay. agbiag daytoy masitas ko. Agbiag jay nangina masitas ni Nana Tuyang. Apay anay bagam dayta, kwarog. Imbagaken kwa na. Ngagsala iti sangot ti masitas na. Anya? Ket no kas ti aramida kadag iti mulak akamatis iti gardin ka. Iso nagmayat ti panagbunga da. Aya. Kaya't damat ti malinglingay. Ay, ti amok apang linglingay kadag iti masetas wenno nateng amula ket kantaan. Ida. May maet no salam idantay. Ay, jakpay ngamin napadas ket asinalaan dagiti masetas ko. Padasa man tay. Nagbit ngagsabong dagiti masitas mao. Sigay, agkanta ka pa'y tagsalak manin ba daw? Apay nga'y anagsardin kang agkanta. Yay. Nabanog ako nagkankanta. Jakto pa'y nabanog ngagsalsala. Kita embanday ta masitas mau. Awan mo't nagbaliwan na. Ha? Aywan. Saan mo't anagungar? Sino nga minti nang ibagakan ka asalam aya? Ni Kwaraw. Patpatsimot na dya tao. Tumatangak man kagawad. Anyat gatangam. Kwaraw! Ay, sos, makaungog mo ni Mari Tuyang. Ay, awan basol ko ken kana na Tuyang. Tapnoong tanak. Kunam asalaak di masitas kaw tapno agbyag. Talaga mo't ngagbiag ti masitas no salaam. Sang kaday kagawad. Sinanakaw, ngam awan mo't lata. No saan latang agbiag? Saan ka mapukawan itinamnama? At dabay may isang aramidam. Sigurado nga epektibo day tan Kwaraw. Epektibo na itaw. Anya nga minday tayak warog. Ibaga mo na. Kantaam dagiti masitas mau. Ni, mayat sangag paiso amare. Nianti ba ng tupay kat kanayon na kantaan dagiti masitas na. Iso nagpipintas da. Wun, mare. Ammom jay mulak aparya ijay likod ti balay. Binigat akantaak. Nagaduti bunga na si ka. Mayat day ta, nanatuyan. Ay sige man nga raw. Padasag man nakantaan di masitas ka. Oh, naranyag. Abulan na. Ano'y ko indingam. Di nasulag asilaw mo. Agan ano ka? Ay na, di nakdisturbon si kabadong. Naranyag. Parparin tumangang matanda tamasitas mau. Kankanta ang matay. Tapno nga rod agbyag. Tanay, awanin tinabati abulong na. Narigrag dami nun. At damot amat matay. Umay kakidi, tadwata nga agkanta. Pakawan mo't Ay na umay kamutin at tapno agbyag. Kantaan taday ta masitas mau. Ngam no saan latang agbyag. Isong rod maun. Ay una yan, nagranggas kamutin ba daw? Day ta nga rod ti kondisyon kao. Ay, nagsakit. Angam sigay. Aramidag no day tati kondisyon mo. Tapno duwata nga agkanta. Agkanta ta nga rudan. Sige. Oh, naranyag abulan. Unoy ko indingal. To'y nasulag asilaw mo. Asilaw mo. Eng kakad silawa. Silawa. Ayawan latamaray. Nalaylayon da iti masitas ko aginatang ko iti limareba. Nekat, apay nga ron nganyag mo dito tersenak ngay. Ipakitak mo't kada kayo asakbay nga inak isong round. Na, isong road ma. Day tamo ti kayat ni badong ko maray.
Ay, mare. Dila kaya naglako iti masitas. Iso ti sumungad. Nasayat mo taimay day talakay. Kumusta nga dagiti babakad dito kabildatan? Oh my kamanen aglakaw. Siyempre gumatang ka manan. Makitam da ito na tayo masitas ko. Makitam. Na. Napasamak nga. Day taja inlakom kanya. Nay. Apay ngay. Awamot pulos bulong nan. Wen, nagangon. Sinibsibugak mo. Sinalaak. Kinantaak ngam awan lata. Kuang amin, kastoy nay. Anya ako ang amay. Apay anagbiit anatay. Sumong baka. Tano saan ka makaawid dito asibibya? Sos, delikado. Delikado. Ni, adda ka sa abad ang dita kusina. Kaya't mo talak, maray. Sige maray, ingkalaan. Delikado saan? Ngurunguran ka talaga. Pasensya kan. Tinapudno na. Kay tugtugkal ko nga minday dya, di may ko inlako kan ka. Anya! Tumaray ako! Isoblem di ko ang pagsikalakay! Isoblem! Dangdangwan kanta, masitas ko. Lumang kabay, Mati kakanta ang dito'y arubayan niya. Ay, wan amare, takan kanta ak dagiti masetas ko. Di masitas ko, awanon. Wan garod mare. Agasam, takas jay gayam ti inaramid day jay alakay. Iso nga imbawalan ni inteng nga umay aglako dito barangay tayaw. Talukluk, wan nagayam dagiti aggatang kankwana. Wan nga rod maray, katnay, awanan at igatang ko. Ala, sana balay maray, taikan kalangan. Agpili ka no anya ti kayat mo, tarigalwan kan. Agpaisaw maray? Wan sigurado nga agbyag dagitoy, tabinigat ko akan kantaan. Nalangan taramidam na nabanang. Share langan para kini kumarim atoyang takas tatipudnong aggayam. Ala sige! Dutang tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Enteng! Anya day taigamaw? Stop da ito inana. Para kadagiti naapektaran iti bagyo. Kapay, di da kayo inikan? Ne, awan matiin-intad da. Para anya ngay day ta? Para da ito warwaras da nga ayuda, nana. Adda kasta? Ay, manen. Naudi kayo manen iti damag ang harod, nana. Ay saan mabalin adida kami ikan iti bagas may. Nabayag kami agbut-butos dito kabildatan. Nasken nga rod na maikan kayo, nana. Ay katwa na, padasan da kami asaan nga ikan. Tatalagang agungat kami kinibadong ka. Marikwanang, apaya kasta kayong opisyal? Addan samat pilpilyan niya. Apay kasta ti sao, marituyang. Way namok, adda paborito yaw dito'y barangay. Na, awam mo't paborito mi maray. Katapay nga rod nga awan matiintad yung nga istab mikin ni badong ka. Istab nga? Day takot tirigat na kun kamaray, tagin di diam mo ka. Ay, diyak mo talaga day tamaray.
Awan pa'y nadamdamag ko akasta. No adda istab mo, adda bagas nga alaum ije barangay hall. Ha? Nay, diyak mo day ta, amare. Ay, aguray ka man tagdamag akadagiti pa, da kakagawad. Ay sus, di yu pilpilin tikikanyaw, tapnusan kami agumura kada kayaw. Ay, di kag sasaw iti kasta marituyang. Tawan amok may papan iti istab. Ata ba daw? Agawid ka kadain? Wen ako raw. Nagkapwa maya. Napanaglaeng nakikinkin na tawa kadagiti ko kumparik di tamyanan. Nukas na. Nabannog ka? Ha? Pagkabannog nga. Umay na kami man nga tulungan amang idiskarga iti ado abagas. Simang peten ti bagas para iti barangay. Ha? Ay, di talaga yam. Imbag lakit din tataka tataba daw. Dagiti daduma ka barangayan tayaw. Di da kaya tiyo mayagbag ka. Ay. O, na yan nabambanog ka. Nakabanugam. Nagbagkat kami iti nagado abagas. Para kano diti barangay kabildatan. Ay, daytan ye bagbagada bagas. Pinagbagkat da ka pa'y gayam. Laklakayan kan. Kinayat mo, Mike? Apay kidin na saan, kat kabailak pa'y, Mike. Imbag ano inikanda ka? Ikandak to Oho, kanon to ngay. Apay ato pa'y laeng ngay. Ay nabadong uray puutem, saan da ka ngay kan? Ipambardan to laengen, analipatan da ka nga inikan. Ay, saan mo't mabalinday tan tuyang, nagbambanugak ang nagbagkat, di daki din ikanan. Ada nga rod pilpil yan dagita nga opisyal. Saan na mabalinday ta? Iso nga rod nga ibagbagaken ka. Ano adda ipaaramid da? Wano anyaman adawatin da paburken ka? San mo nga aramidun? Kaya't ko laeng matitumulong tuyang. Ay, san ka na tumulong? Dulamay. Na. Imbag kumamit, ano bayadan da ka? Libre man. Nag-text ni Kapitan. Damdamagan na nun na isang peten dagiti bagas. Pakibagayo na idiskarga main. Timulong pa ni tatabadong kada kamay. Sige te, bagak day tagan kwa na. Nay, isuntoy umawawag. Hello, Kapitan. Wen, Kapitan. Kano mingay ngay waras? Inton sa badawn. Sige nga rod, Kapitan. Okay. Bye. Anya, iti ko na ni Uncle Kao kagawad. Iwaras tayo kanon inton Sabado dagiti bagas. Sino ngay nga tamanin ti ayabak ngagbagkat? Dagiti tanod mo ngay. Nagsasadot damay. Sino ngay tinagagay? Kaya't madagiti daduma. Nga masapul ka nung adda sweldo da. Ay, sumapul ka tay mayat ngagboluntaryaw kwaraw. Ay, una yan. Nagrigat ti agbiro kiti agbolontaryo nga agbagkat. Ay, wen nga rod mare. Puro sadot dagiti lalaki diti kabildatan. Ay, nangruna saan da kayat no awan kitang danda. Kat asino pa'y ayati mayat ngagtrabaho nga awan bayad na. Ibagbaga ni Intay. Nga ayaban nyo kano ni kumpari na badong. Tanagagat day jay. Sa bagay. Iso ti kadwa dakwarog ang nagbagbagkat. Imbag ka nga rod ni pari badong. Tauray saan mo atang danan. Mayat latta nga agbagkat. Iso nga rodan tay ayaban may. Ang anyangay nga tanti itangdan keng kwana. Oh, mapan ka manen agbagkat, ije barangay hall. Inton mabannog ka, agririkanto manen. Awan nga roti sa baling agbagkat. Ay sus, makaamuda moten ngagbiro. Imbilin ka na ni pare Inteng. Asyak ka na ti mapanagbagkat. Naglaingan. Saan ka din niya gungungat? Ay talaga makaungatak. Na. Day talatan tumultulong tar aramidang. Na. Kasano ngay matjay tulong daken ka.
Adan to siguro, ah. Ay na, day ti abarangay ti didaan mo ti tumulong ka dagiti tattao ngagsaksakripisyo. Aging gayta, di da tapay la inikan iti istab ta. Ammo ni Kapitan na si Katika Adwan ngay ayaban mi ang nagbagbagkat, kabadong. Ay, amo na, maray. Wen, uray nawan ni Kapitan, inal daw nga umawawag, tamangum kumusta. Iso adi ka madanagan, andan tutangdan mo. Wow! Nagsaya atin no kasta, mare. Inton bigat, Sabado, iwaras men dagiti bagas. Ay, umayak tumanan, ah. Wen tasi ka nga ti para bagkat. Wen, maray. Umayak. Sa paet tuki di, ah. Wan, Chip. Nabanug akon, huh? Uray sakmait. Chip. Aday bagak. Anya day ta? Sana yung damat ni Tata Bado nga para bagkat ko, ma. Uy nga raw, kaslasan na mabamban na. O di agawit tang. Anya nga gaway? Intakit di aginuma. Anya timakunan. Ay, may mayat manan. Ala, panawantan ni Tata Badong. Ay, kaasimanin ni Badung ko a pinagbagkat yo maray. Ay, wang nga road mare. Kasanaw, pimanaw mo dagiti tanod. Kahit anyangay nga rod ita, manungay titangdan na. Ay, mabit man lang tawagak ni Kapitan. Damagak man numano ti itangdan may kan ni Kabadong. The subscriber cannot be reached. Nay, Please try again cannot later. be reached, mate. Ita, aglamangan ni Kapitan. Saan mo ta kasta, Apay ko mga aglamang. Di na kayat nga ikan ni Badong ititangdan na. Bayam tawagak tumanan. Ay saanin, manglukluko kayon nga opisyal. Ay namare, kasta unay ababain mi kan ni Kabadong. Nay, apay nga'y maray. Kasanaw, kat saan mi pay ana ititay tangdan na. Ay, mano ay titangdan na. Dayta ko matidamagak ken ni Kapitan, ngam di namot sungsung-batan ti awag ko. Sana makontak. Madama siguro ti seminarda, maray. Nagsubli-subli pa ije barangay hall. Kano ayabam, mapanadagos. Iso nga road, amasapol amatangdanan ni Pari Badong. Kababain pa yan kan ni Marituyang. Ay katuan sapay na laing aso mauday di ako marita. Ay, tilan tumanan pakadandanunan ti istoryana. Istorya at dito'y intero akabildatan ti dakes nga aramid dagita nga opisyalis tayo, Badong. Di ka lamabain. Oo, pagbain ako makat pudno, mate. Adda inteda nga istab ma? Awan nga raw. Ayan nga, ite bagasta. Nalipatan da siguro, ah. Nawarasan aminin at at tao dito kabildatan. Ngam si kaalakay nga inayabandang agbagka. Di daman la inikan apulaos. Jak to mapmapanan, inton maminsan. Kunak to mangaminkan ka, asaan ka mapmapan? Nagtangkan ngamin ti ulo. Kinidal na kanay ko. Di nak to mangamin dengdenggal. Nagsagait. Saan kan at tumulong apulaos? Ay sayangam lang ti oras kan panahon mo. Imawag ni Uncle Kao. Kat inungtan na kami kadagiti tanod Kao. Apay aya, anya ti inaramid yu amade. Nakadanon ken kuana abinaybayan mi ni Tata Badong ang nagbagbagkat kadagiti bagas. Ay, da kayon tumet ngamin kwarog. Ay talagang agungat ni uncle mo Tamade, ti kasta nga inaramid yu. Winarningan na kami nga raw. Ay rumbang laeng, tapno agnakam kayaw. Di yu latultuladan ni Pari Badong ang naggagat. Isulaang ti para bagkat, idiawan kayaw. Very good ka no nga rod ni Tata Badong kuna ni Uncle Kao. Maribanan, saan mo na dumagdagas ni Marituyang dito'y tersena? Ne, katno ko nam aka na yun alumabas dito,
Di nakpay talyawon nun. Na, ay may salaang ti kayat asawan dayta, Mare. Gumurguran ka da kayo nga opisyal. Ay, awang nga rod Ay, naibusan da ka nung ngamin iti bagas kay. Mababainak nga rod. Pudno anay busanda. Kat, anya nga iti desisyon ni Indeng iti dayta abanag. Urayat ti awag na. Iso ko mati pagdamagak, Mare. Nakababain mo't nga agpaiso. Istoryaan na kami ni Marituyang kadagiti tattao. Ay kat, awanan nadadaal kayon kadagiti bumarangay. Ay, Liklikan may ti makaitad iti sakit tinakam kadagiti kabarangayan tayaw ngam saan matla tama liklikan. Ay, talaga, Mare. Ang masapol nga urnusan nyo daytoy a problema. Ni Kapitan iso kuma, tinas ka na mangurnaws. Tatabataong, papanam. Ha! Awan, tinakita! Ha? Di nakita? Wen! Saan ka akayat akasarita? Antak di tayo. Di makita. Awan ka. Kagurgura ka. Kapay nga'y tatabatang. Gumurgurakan ka. Di nakmatiraman na gurangin no gumurgura ka kadagiti opisyal. Apay kumasaan? Chiptano daklang, mate. Kami kayo? Ururain mi lang ti awag ni Uncle Kao. Tadamagan mi no kasano masulbar ti problema. Wala saanin? Awan lang tilod ni Uncle Kao. Ngamamaw, umawag to dayjay. Naggapuan nyo ngayon, Nana. Dita, sinursor ko amin asuli ti kabildatan anak inistoryaan. Di pa'y ka nabambanog kayo na. Pakabanog ako mangay. Amok ti inis istoryayo. Nagdangag ka. Katuan na. Inistoryam, ngawanin ti bilibyo kadag iti opisyal iti barangay nang nangrunakin ni Kapitan. Ay, sos! Ay! Naglaing kan? Ay ka, siyempre ako pa. Dante na na ito'y palayag ko, Nana. Kagawad ko anang, nag-miss call ni Uncle Kao. Ngamjak na sungbatan, tamatama nga agar-aram, hindi mawag. Aya! Nay, anya nga tatibaga na ngay. Ang mga nusi katiawagan na. Ay, imbaglaki din ta in charge ko tay cellphone ko. Sigurado, sermonan da tayo manain. Ay na, saan ko mamut Binaybayan tayo ngamin ni Tata Badaong. Nay, tangarod kait. Ay, anya nga itiramidin tayo. Sana kaya't ni Uncle ko tikas jay. Ay, Nay, isunti umawawag. Ay, mabitlaan ko haraw tasong batak, Inwaras kaun dito'y intero akabildatan ti naramidakan ka, bada. Nasayat, mate. Kalpasan apag numaranda ka. Binaybayan da ka, nakaslawan anyaman na. Iso, mate. Idi kasapulan da ka, umay da ka pa'y ayaban dito'y balay. Maminsan laeng nga ayabda. Mapanag mat adagusin, Ngam itataawanan ti kasapulan dakin ka, di dakan amamaw. Wen nga raw, di pa'y kumustahin, mate. Talaga nagalas ti ugali dagita nga opisyalis. Bayamon, di ka latan nagsasaaw. Ay sana mabalay. Naa. Saan amabalay nga aguli makaklatan? Nasken amaamuan dagiti tattaaw. Asaan daan nasayaat nga opisyal? Ne, may manin nag-deliver jay truck iti bagas Maray. Wen Maray, at dapay magayam sumaron no ang maikan kung naknaawanan. Ay, adamot siguro ti maitad ka na pari badong kan Marituyang. Katno kwa. Anya? Ay, alamat si wala na tato. Aya? Wen Maray. Wen, maawatak ti bagbagab.
Nanatuyang! Woo! Oh, apay! Dito yun Ipapaitod ken ka ni kagawad ko anang. Anya dayta? Stab. Kukwayo ka no kinitata badong. Ala, mapanyo alaan ninyo sinako-sako abagasyong. Anya? Wen, isugayam anaud-udi kada kayo, ta, ad-ado ti kukwayo. Ta, ad-adumat ka no, tinaitulong ni tata badong. Ha? Ay, bilangak man numano dayto nga stab. Ay, ado, ito ni bilangan nyo. Nagado na Ala, mapanyon alaan na. Ay na, da kayo nga opisyal di takabildatan. Kitaan nyo basit, taawan labsan nyo amawarasan iti pagsayaatan. Itikas na, awan agsaksakit tinakam na. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Enteng! At tao'y maribanang, padigwan kay ti adubo ang manaw. Naimas daytoy, tasyak tinang luto. Talaga? Naimbag man tao may nakpadigwan, mare? Wen amaray, ngamen naamiris ko adagiti agkukumaray. Wen no agkakaaruba, ket agpipin na digo. Nang rona pa itabulan ti Pasko ita. Ay, kathun Mala, budto yun day tamalukong, mare. Isublik tulaangan no adamot ikabil ko. Sige, maray. Agyamanak ay na apag iso. Saan akong ngagluto iti si daon may. Wen maray, adukat dayta. Si dayaw kin ni Kapitan. Agyamanak manan, marito yan. Ammo maray, naimas ti si daon may kin ni badungkaw. Adobo amanok. Ay oras siyak Adobo akarnit baboy. Ay naimas maray. Ano kayat mo ay kat paramanan ka? Ay man maray. Oray sika, paramanan ka mat itilinutok asidaan may. Ay sige. Mabiit lang ta inak mangala iti pangramanam itilinutok asidaan may. Ay maray. Kat inton isublik ti malukong mau. Adan tumet kargana. Inteng, yagmon ati honorarium mo. Tainak makichinda. Makichinda ka manan. Katno nakitinda ka idikal man. Kaya't ko ngamin ti gumatang iti pasig nga agkakaimas. Padigwak man ni Marituyang. Agpapan ka ni Marikwanang. Ano? Dayta tiga po na ngayon ka makichinda. Kas lakit din para kadakwada. Jack kaya't ako naundang nga awan ti masidsidata inteng. Nang runa day jatuyang. Agpasikat ngamin. Pinadigwan nak itilinuto na asidaan. Sakit nagadupay. Ako namlano nagado tilinuto na asidaan da. Din ka makichinda. Ikan, kunat nateng tigatangan. Narigat no pasig akarne tisidsidaan ta. Wen syakon ti makaammo. Ni Marituyang matay taaggat-gapan iti sibuyas. Nakichinda mo't gayam. Haw, Marikwanang! Nakichinda ka gayam! Wan, maray. Ay na, amo maray. Adaw ti pinalingkay. Kita ang maray. Pasig anay imas asidaan day tao. Oray siyak maray. Ado mati pinalingkay. Sigurado ang mapunot ti ref ko. Ay oray siyak amaray. Nay, adda kayo matgayam ditoy.
Jack impagarop anak kitsinda kayo ngat gayam. Wan maray, gumatangak man iti ikabil ko iti rif ko. Kuran pa'y nagiti ginat-gatang ko ka. Ay oray siyak maray. Hey. Masapul amapun no tay ref me ken ni badong ka. Una, ngam nagbasit mo tayo pinalingken. Sada kas kanyak nagadaw. Oh, kita Ay uray siyak nagadumat ti ginat-gatang ko. Ay kurang pa'y da ito. Ay katado pa'y tigatangak Iso nga indakaw. Jak kayak ti mataktak. Sigay, indakaw. Nagiti managkapal. Tol-tolatin dakit dahin. Sa anak nagpatew. Kaduak man ti gumatang iti na iimas asidan. Wow. Ay sus, nagimasin na tasidaan. Makapabisin alang aman ti kinaimas ti Bangluna. Tas lakayat kong aramanan. Di mo kutkutsin dayta impeng. Ipadigok ka ni Marito yang dayta. Uray ni Marikwanang, ikakmat. Apay nga unam ida. Ti kanin ati unam nga ida sarta mabisbisina. Ay, madamdaman ang manganta. Inak tayo padigwan da Marikwanang kan Marito yang. Sige, sa kunti manggao, iti kanak. Sige, sikat ti makaamaw. Apay ka di akanayon mo ida apadigwan. Wen ta kanayon dakmet apadigwan. Ay, sana ka pa atiw kadakwada? Anya? Pipinasikat kayo? Sana ka pa atiw? Jack kayat nga ibagada nga awan masidsidata anaimas. Iso padigwak ida kanayon. Di uray man kanayon ak nga agudong tapno makitsenda. Unay kayon bakit? Nangrunakan ka. Apay ka di akasta ka. Rumbang adi ka makipinpin na sikat kadakwada. Jack narod kayat ti paatew. Nangruna pa ita asawa nak ti kapitan. Ha, no ka ba ulanda? Ad-adda pa'y akabaulak Ay na! Oh, nag-imasayin. Nagnanam siya. Ay, umigupak mampay. Mayat ato yan. Well, naimas data. Impadigaw ni Maribanang. Os? Nagpatigo manay? Well, ang padigwak to mata. Jak pa'y ngamin nakaluto ka. Ay, dayto yung tisidang tatuyang. Dayto yung patigo ni Maribanang. Sinigang abangos ko naman. Sakit, ulo pa'y kentyan. Na, kukwak ti ulo ta kukwam dayta chan. Kukwak ti ulaw, ta si kajay chan. Kukwak ti ulo ko nakmay. Kukwak ti ulaw ba daw? Malawan man langayn. Nay, at dayta ti ulaw. Kukwam laing. Ay, sus! Ulay kan, naibalangan ti sabaw. Makapasurun ka nga kunak ako kwak ti ulaw ngum, kunamot ako kwam. Mala, kukwamon. Sanang kukwamon. Ala, kukwam laktan, tasyak ti chan. Sanang kukwamon ti ulaw, tasyak ti chan. Atoy, Maribanang, padigwan ka iti white beans nga dakukod na. Ha? Ay, nagimasen. Ay na. Well, Maray, talaga naimas. Nang runa ta kompleto pa iti Ricardo na. Ay na, agyaman Dua akukod dayta, sagay sa kayo kan ni Kapitan. Saan abalay, ta dadakkel akukod. Isu amap, nagkayo ngagsida. Agyaman manan, Marikwanang. Ay, mayat mutkit di ter aramiden nyo Kanayon na ka makaraman iti naimas amasida. Kas ita. Ada impadigaw ni Marikwa ng akukaw. Wen Iso padigwak tumat ni Marikwa ng iti naimas ngam day ta impadiguna. Anya? Anya ko maasidaan. Karnit baka? Anya? Kitnunag nila. Uray man. Adamat maigatang. Kensa na bali tama karaman kamot. Tidakas, no ipadigok amin. Ditabutun ti pangipanam iti kwartata. Awan pa imot magatang mon abaro at sinilas ko. Mabalin pa imot ti tsinelas mo. Nagdaan nga rudan, kababaan. Kapitanak pa nakadadaan ti sinilas ka. Mapugpugsat pa yan. Ay na, inteng, mabalin pa'y dayjay.
Barutam no mapugpugsak ako nam. Gumatang kan to iti barbaraw. Saanan? Gumatang ako no talaga anapirden. Marikuanang, umay kapadiguan iti linuta. Daytay, Nagbanglo anya dayta, kit-kitam nga dupaw, anya dayta ko ng pailaan. Ha? Ti kayat ko asawang. Luan niya ka ni dayta. Palusot ka pailaan. Ngalah mo to yan. Daytan di sida. Tadyak na kalutaw. Masaduta. Awan sa ngaminan, tilutom anay mas asidan. Ado itirif ka. Napumpun na. Ngam jakon na sango tinaglutaw. Nagisup-supo tak iti asukar. Aya. Agyaman ak iti impadigo, maray. Badang, adda kwartam dita. Awanain, naibusain, ay inutam mat nga lalaing. Inna ko mamakichinda. Awan mo't pakichinda. Di saan ka namapan? Padasan tamat itatiag sida iti pasig anatang Ay sana mabalain. Awan ipadigok kada marikwanang kan maribanang. Iso nga ikanak iti kwarta, tainak makichinda. Awan nga rodan ti kwartak, ken awan metten ti trabaho ita. Gaputan alpas metten tayo aramidan mi abalay ni pariganay. Ay sana mabalain. Masapol nga ikanak, inak makichinda. Awan nga rod kwartak. Sige nga rod. Rumwarak ta inak umutang. What? Inak umutang iti pakichindak. Oray sa nga ribulaal. Nadakalan nga. Ay basta. Sige, rumwarak pa'y. Inak agsapaul iti pagutang. Anya, naibusan ti kwarta, binteng. Kat dyan nga ikaw awat mo nga honorarium mo. Ayan na. Sa pulam ti honorarium ko, kat inin-inot mo nga inala. Pinakitsindam. Dito ti bagbagak. Maibus ti kwartata, gapo iti kinapasikat mo. Anya pasikat? Ewan, tapasig akarne ti gatgatangam. Kalpasan na, ado pa ti ipadigaw, ngam ti sidaan ta. Jack nga rod kayat ako na endamari tuyang kan marikwanang nga awan maigatang ko itinaimas asidan. Iso Jack matpatiw Ewan ngam ado nga rod ti padpadigaw, ngam ti sidaan ta. Ikanak nga rod iti pakichindak. Ay, no money. Kasano nga roditan? Ay, inaklangan umutang kan ni Mari Sofia. Sigurado utangan nak dayjay. Gapo iti dayta, umutang ka. Gapo iti kinapasikat mo. Ay, una yan. Anyan ti arabid mo. Agin babak nang ka Ay, di na kon kontrahan inteng. Aguli magkalatan. Anya, umutang ka to yan? Wain kakaganay, taawan ngamin pakichindak. Kastaya, mala. Ikan ka man laangin iti 5,000. Ngam, ibagam to ka ni Badong. Nga umay nantoy karo. Inantumulaan tay bangkag ko itinatang. Ay, uwan kakaganay. Ay, agyaman ako na ya. Nalpas nga minan, jay balay kong araramiden da. So, atot no ada kwartayo ita. Sige, ikan ka iti 5,000. Ket, ikaron tulangan ni Badong iji bangkag ko. Uray kontratan tulangan. Ay, sige, agyaman ako unay kakaganay. Agyaman ako unay. Ala ka din, Mari Sofia. Pautangan na kiti pakichindak. Uray 3,000 laeng. O sige, tapnawan ti maibagam maribanang. Pautangan ka. Ngam ti kwarta nga adda kaniyag, kadjay mapor-porsyentuan. Ay, urayan Basta pautangan na. 3,000 kunam? Wen mare. Uray porsyentuan latan. O sige, ngam 30% ti porsyento na. Ay, urayan mare. O sige. 3,000 ti utangam, kat 30% ti porsyento na kada bulan. Okay lang, mare. Sige, pautangan nak narudad. Ay, awan pa yan magangadan siya. Taigat gatang kumadlatan iti sidaan anaimas.
Kasta ka din, ana. Ay, mas dawak ngamin, Tapasig, naiimas ti sidsidaan nyo. Agsida kayo mat ngamin itinateng, Made, no pasig akarne. Ay da, masapul ang naiimas ti sidak, Sonya. Jakmet kayat ako na undag iti tao nga awan maigapang ko iti sidak ang naimas. Aw, maray! Padiguan ka iti karnit baka. Naimas day tao, ay uwad Inton bigat sa bali manen asidaan ti padigokan ka. Naimas matlaan. Uray siyak padiguan kanto matlaan. At danto matlak kasukat na day taim padigom kanyak. Ay mayat man, agpipin na digo kayo gayam. Una, pasig ang naiimas ti si damay. Isa padigwak mata ni Marikwanang. Uray siyak padiguan kanto mat iti naimas marituyang. Marituyang, adtoy ti ipadigokan ka. Naimas daytoy, adobo a karnit baboy kan karnit manok. Aya! Wen, ay naimas ti pananglutok iti day tamaray. Isaramanan nyo kan ni badong mo. Ayun amaray. Sige, agluto akmat inton bika. Tao may kaparamanan. So kataktumat daytoy impadigaw. Naimimas pa'y Aya, awan adayo ang naimimas ti padigukan kamaray. Takarnit baka. Aya, ang sukatak tumat ti ipadigom to akarnit baka. Gumatangak tumat iti karnit baka, ta ilutok tumat. Ay awan maray, adulat ta ti padpadigukan ka. Ngamsi ka? Nagbaseti padpadigaw? Saan pa'y makadanon iti tiyan? Agpatinggalaang iti karabukaw? Ngam no siyak ti agpadigaw. Kitmatnag ka nga agsida. Anya? Ala, bay marituyang. Naynayunak tupay ti ipadigokan ka. Kan kaimasag tupay alutwan. Maribanang, umay kapadiguan iti sinigang nga ikan. Naimas daytoy. Daytoy tay kaimasanen nga ikan, ken kanginaan nga ikan. Aya, ramanamot ati kastoy a klase ti ikan, maray. Amukat adi mo naramramanan, gaputan ng inaunay. Naglastugan. Ngam siyak, kabaalak ti gumatang iti kasta a klase ti ikan, maray. Ngamen, awan mo't ti adaw apaggastusa. Agmay sa akmat, ken agdamot honorarium ko manipod iti barangay. Ken agdapa ja istor kaw apaggapuan ti sabali pay nga income kaw. Ala, bay amaray, gumatangak tumat iti kastoy a klase ti ikan. Taso katak tumat daytoy inted mo. Inmaya ka kabadong, gaputan di ka batla umaya ni Gipalay. Mano na bulan tinapalabas, manipod idiinikak ni Tuyang mo iti 5,000. Anya? 5,000? Wen, pakichinda na ka no. Kat kunak na umay muntulangan ni Karo iji bangkag ko. Mulam, tinalawa bangkag ko. Anya! Siya kunti mismo nga inmay, Mariban, ang kaputama na bulan tinapalabas, ngam di kamatan umay agbayad iti utang mo, kat naurnong matan ti porsyento ti inutang mo. Isuasa nga 10,000 amin ang ti bayadam. Hala, agbayad kan, Mari. Narigat no maururnong latan, tamarigatan ka amang bayad. Ako Mare. Mabalin ka din nga ikatamlangan ti porsyento na. Awan ngaming pagbayad ko. Saan ang mabalin? Saan ka pinilit nga umutang kanyak? Hindi kat sikatin ang pilit kanyak, apautangan ka. Anay ko ba daw? Nalipatak nga ron tinangibagakan ka. Iso asuray. Pwes, tangay sika tinapan ng utang ajak amaw. Ala, sika timapan mangikaro ibangkag ni kakagaday. Ket pulaos, di katulungan.
Ha? Badaong... Ay, ano yan? Ganabang. Ustod. Kapitikin na parang magmaw. Noon niya laditan ti mar-aramid mo. Ay. Ano? Agasang may data bayadam. Sabag ka. Ay makamo kayo iti pagbayad mo. Awan bibiyang ko iti data. Nagkunagamin, amapan ka umutang iti ada porsinto na. Sakit nagdakal po. Inteng. Ibayat tan ati honorarium mo na. Ay, saan? Kasapulok ti kwarta ita. Gaputa dagatangag nga orbon. Gumata iti orbon abaka. Inteng. Awan bibiyang ko iti data. Parikot mo mutin na. Makaamukan. Nagdakkel ti utang ko. Nagdakkel mo ti porsyento na. Ay na, parikot ko no kasano kabayadan ita. Tapulos ngawan pagbayad ko. Ay, oray siyak maray. Parikot ko matibangkag ni kakaganay. Naglawa mo't gayam. Kanon to pa'y ngay amalpas ko amulaan. Kat bukwalak pa'y. Kasanaw, dinakmat kayat atulungan ni Badong ka. Oray siya ka. Agparikutak matan, nga main awan apulos ti kwartak ita. Gaputa ingat gatang ko iti naiimas asidaan. Hay, agraman ti ganansyak dito istorkaw awan matan. Just kick it day. Naka-ameris akon, Mare. Madigayam. Maday, tinaramid ko. Oray siya, maday, tinaramid ko. Basol mo, Marituyang. Sika nga binti nang irugrugay. Na, apay asyak ngay. Agpapada tayo nga kimbasol. Tano saan tayo kumaan nagpipin na sikat. Di saan tayo kumamat nga agbababawi ita. Nang runa kada kayo adwa. Tauray la imut utang kayaw. Idinto ta siyak, katjak imutang. Ay, no siyak, awan parikot kaw. Ay, saan nabalikan yak, taada honorarium kaw. Kan ada pa istur kaw. Oh, da kayo ngay. Nang runa kat kunayo akapungtot na kayaw dagiti asawa yaw. Iso talaga ngagparikot kayaw. Ay, unay kayon ababakat aya. Dayta ti resulta ti awan pa nagpakumbabak ako nada. Pasikat kayo nga agpapada. Ngam ita agparparikot kayon. Ala, sulbaran nyo ti parikot yo. Ala, sige. Ditan dinagibusan ti sabali pa nga istorya. Anagaw manipod iti dinto agkupas abadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengag.